Ora ora mntwana, ora ora mntwana, wenzile umabhokosi indweni umhlaba unethule, wenzile umabhokosi indweni umhlaba unethule. Akwande msansi ngudimeni ngudumsani kwakwasithole. Namhlanje ngibuyile bakwethu ngibuye ngecontent enganithembisa yona. Content amagoduko. Goduko siyabonga kwaSithole nangu mabovana phambi kwakho madoda. Before ngipepereza ngiba nenkulumo eningi, akhe singene kuhle ngekhabo lakhona kwaSithole. Napha baba sebaphethe inrende madoda. Balinda ukungena. Akhe ngibuyele emva khe bangene ngekhabo lakhona. Awuzwe. Siyabonga ukuthubela kwakho ngelikana sikhosana baba. Isana mingithabe kangangani. Ay nathi sithabile abobaba vele abantwana sikhambe nabo, abantwana sabuya nabo. Napha abantwana bayakarisa, abantwana mangenengene, angifuna ukukhuluma amanga. Hayi kusangena njalo kwamasangana nangosorhulu uyathamba ke madoda. Hayi usorhulu bakwethu angazi ngingamthengelana mangenengene ukukhomba ikomo la bakwethu. Siceda ungena kwamasangana ke kuyokhonja ikomo, khonjiswa ke isokana ikomo elihlatshiswa yona. Ibramani elinye lingirarako nami. Nakamasokana ke nandu ibramani madoda. Baba nandu ibramani isokana elihlatshiswa lona. Hayi isokana elalidosele eduze vele wababhizi ngayo. Wathi nase sebhizi ngayo kwaba sikhathi sokuthi kufanele kungene ngakwethu bakwethu. Isikhethu siyide, isindebele siyide bakwethu. Kungena ngakwethu nakamangenengene mara isikhethu sihle kangangani. Qala amasokana lamahle kangangani wena. Yes. Kwamasokana hayi kwaba mnandi kwabanjalo ke kwaSithole. Bomma ngapha babhizi bagida. Idate bokuzi 21 zika July 2026. Bekumatasatasa kwaSithole kuphasi phezulu. Kuyafonelana nginikelana ama direction ukuthi abantu abasondela, abanye bayangibiza ngiyaya lapha ngiyokuluthisa ukhulusi. Ngiyakutshela bekusapha kubhizi kwaSithole. Nginande ngiphuma ngikhamba ngiyokuthata ama-ice kwenzakalani namawayini. Napha bomma lapha bahlale khona, bahlale phasi mehliso ijuice nangomfowethu lapha kamatasatasa ngamaqatha nesikopho kudaram nasibhizi ngehloko okhunye kube mnandi laba abasisipindi namanyaka zonke kuphasi phezulu nempoto. Ngiyakutshela kuma sapha kubhizi. Lotshani isitshaba sikababa olothisako ngudokotela Nothuli Mdebane. Ngithi namhlanje lilanga elinye elingafani namanye amalanga. Ngimenywe lapha kwaSithole namhlanje. Ngimenywe ingadlangadla enye ibramani, ikomo mango, ibhafalo, uD-Man enimazi ngendaba zakhe ezidumileko. Namhlanje umeme ingadlangadla wathi dokotela namhlanje ngiba uzogadanga emacabazini kwaSithole. Umntwanami izikulu lami namhlanje ngifuna liyalwe nguwe umphumthetho wabantu abadala. Nathi sibantu abatsha sifunde litho khulu dokotela, siyakubawa uzogadanga la kwaSithole. Namhlanje ngila kwaSithole ngizokuthaba nabo, ngizogidinga nabo. Ngibone kuyinhlanhla enkulu, kulitshudo elikhulu namhlanje ngimenywe ingadlangadla umntwanami uD-Man. Ngiyathokoza.
uyangena kwaSithole nokho akakizi amkhonoze uze aphethe umehlise naku so uthi ngemehliso lo uyangena kwaSithole ubona nimamukele. Hayi yafika Daiteng kwangena njalo uDokhotere kwaMasangana kwaSithole bakwethu ungena nje uDokhotere ampura abantu kubhizi kuphasi phezulu abantu kubhizi abantu bayahlonywa bakwethu abantu umehlisa kube yijuzi abantu abahlaliseke umehliso kube yijuzi abantu babhizi bayajuluka abantu bayasela kuphasi phezulu bakwethu into eniyibona kule iphantshi bakwethu akusikwamililo engiyifake ngapho hey kuphasi phezulu akusikwabo Gordon so bangene ngapha abo Jameson abo Hennessy abo what you call angene ngapha ngaphakathi kwephantsi umehliso lo wakwethu abantu bekuphasi phezulu ngiyakutshela kugcwele kuphasi phezulu uDokhotere wathi angingeni ngimkhonoze ngingena ngiziphathele nami ngiphethe zami izinto engingena ngazo kwaSithole ngiba ukuthi bangamukele ngazo. This is Big Brother. Wangena njalo bakwethu Tumi the Barber kwaSithole. Tumi the Barber indoda. Tumi indoda mfana omdala siyathokoza. Lapha ke bese usikhathi notice nangumduduzi leli sokana lihugele bakwethu. Kuhle umduduzi bakosa athole award best mhugi of 2026. Hayi mduduzi indoda ngifuna umkhuluma umtshela manga. Hayi kwafika isikhathi ukuthi kufanele kubongwe ke bakwethu isikhathi sakhona niyazi ukuthi vele nanginama VIP bakwethu ama VIP kosathola ibuffet bazidlele bodwa lapha baziphakele yonke into ikhambe ngekhabo lakho nangu the bongs. Sithokozile mfana omdala sithokozile bakwethu la masokana kuhle isikhathi sokubonga nje ngiyazibuza ukuthi kuhle mhlambe nawe uyazibuza ekhaya ukuthi mara leli sokana lemhloshane lelihle la kwaSithole kubani igama lakhe ke sizwe la kala buthankala busokana kini natswa mari baritshini mfundi mina nkwangula lesokane elitsha lakwaSithole maselabonga yekhethu yakwaSithole sikaMasangana uZimu nomhlaba usuda sokobela amabele athangakavutha gongodela usiduda nabakhwekazi inhloni zakhe zakhamba ngomlambo ngathani inkomo yathokoza yazakuthokoza uSithole yena wayisiza idliwa zizitha ngathani inkomo yathi baba emntwini yazokuthi baba uSithole likhozi elimavundla amanye asebunene datshala kamathiyani lachizi njazibuthene Lotshani Masukana Olothisako president welizwe uDokhotere uNothengi namhlanje nongizwa kuhle ningizwisise bana bami ngingugogo namhlanje ngiphethe ngibise izizukulwane ngathoma emagawini uyisela abantu abami namhlanje ngila kwaSithole ngize ngosiya ngize ngobabakho ubabakho ngiyamazi thanda bengazi ubabakho ngangingekho la siya nakamagama engizokupha wona ukuthi ngisuke ekhaya special ngizokwakha balami namhlanje kuyokhamba nabo baba abobaba bebayokhulisa ukuthi uhlukanise ubusika nehlobo uhlukanise ukuthi namhlanje usukile ebhujubhujwini solisokana awusimbaba mntanami ulisokana sizokuthi ungibaba mhlana uyokuthatha umfazi umakhele umuzi bese wazi ukuthi umzakho uyowuvikela umndeni wakho uyovikela nabo gogo wakho nabo mkhulu wakho nabo bonke wazi ukuthi uyowavikela ulapha siyokuthi khona ubaba siya uyobamntwana kubazali bakho babelethi bakho kuze udose intuthu ezimhlophe usole umntwana siya uvumela ukukhalinywa mntanami abadala nebathi into nje ayeziwa bawa siyakulalela ngifuna ukuthi abantu abanye babone example ngawe uthi noma babona baphuma endleleni
kwakhalimi ukuthi akwenziwa njani. Siyabanengi abasesebancane abafuna ukubona isibonelo ngawe. Ungaphotha ubabakho, ungaphotha ugogo wakho, ungaphotha umndeni wakho. Siya njengoba ngiyezwa ukuthi uyafunda. Siya uqala abangani okuhamba nabo. Kunabangani abazakuchidela eduze kwakho ungasiyona ihloso yabangani. Siya ungathembi inkulumo zabanye abantu bangaphandle. Asoze wayakha impilo ngabantu bangaphandle. Abantu ofanele ubathembe ngibo ababelethi bakho nomndeni wakho. Siya sasa singezwa ukuthi usiya nguye loya eselabhemiya ube usiya selalala ngaphasi kweblock. Ngasiphokula nami. Njengoba nisibona isitshaba lesesila size lapha kwaSithole sihlonipha umzilo. Nawe uphile nabantu owazi ukuthi namhlanje bala bangenxa yokuthi bajabulile bazokusekelwa kwabakho bazosekela umndeni bazokusekela wena. Banengi namhlanje abantu abangimemileko bephakathana ngisemasukaleni mara ngikhethe wena Siya. Ngifuna ukubusisa mntanami. Ngifuna ukubusisa ngilapha nje ngifuna unginikele iziqu. Ngifuna ngelinye ilanga umbaphe ijasi ebovu. Ijasi ebovu ayimbathwa noma ngibani. Namhlanje waba kuthembele kuwe ulidondolo lakhe. Yokuqala ngazo zonke indlela ukuthi baba ukhambaphi nawe ukhambaphi. Mntanami uvumelwe ukusolwa. Sebakhalima kwana mamvumele ukusolwa. Siyanirabhela nani-ke masokana nonke engikhuluma nani. Angikhulumi noSiya yedwa njengoba ngikhuluma namagama. Ngiyanibawa bantu bami. Khe example yamaphaswana. Ke kuthiwa amaphaswana yazi enza ichubululo. Ningabi abuse. Nivikele imndeni yenu, nivikele abantwana bakwenu, nikwazi ukuvikela nemizini yenu. Mase ngiyakuzwa bantu bami. Ningabi chwara ekhamba nomoya niye ngapha nangapha. Ngithokoza kakhulu bantu bami, ngithokoza ukuthi namhlanje ngiphumelele ngize la. Njengoba ngisisho ngithi bebanengi abantu bebangifuna ukuthi ngibe nabo. Kodwana ngikhethe ukuthi namhlanje bantu bami ngibe nani. Umndeni wonke lo abantu babona la bekhethe beza thana zange babona impatho yakwaSithole ukuthi njani. Manje nawe-ke Siya uyokhamba ey'nyathelweni zababelethi bakho. Ngiyathokoza kakhulu bantu bami. Okusalapho umjolo uyanyiza. Eliya wela wa mapuo